نوچه تیوی شف باش بینرین ما بویرو گشتدانین گرینگ ین لکردستان و سرانسری جهانی قومینه امجواره پیشکش بکن نهاجین و چین ما ایرو بارگاهن دولتا ترکیین لگندوار باجار زرگانی آگر بزویان خستن لگوری تخمین دست پیکه نیزی 20 دونم گنم و 10 دونم جه شوتین امنها لگند زرگان یه گردای پارزگاه حسکینا جدم جمیر ده صبح و حتی انها آگرکی دجوار بلاو بویا جسر خطا سینور دناور حرم دبن کنترولا ترکیه و حرم بن کنترولا قصده ده لسر درجاهی زدتری 20 کیلومتریان آگر بلاو بویا وککو دیمنان دشی دیار دبا اف دیمنان شواتا عردن لگند زرگانا ایرو لروجاوای کردستانی گلک زوی شوتین لگندوارین باجارین زرگانی چکدارین گردای دولتا ترکیه آگر به عردین کردان خستن و به هزاران دونمین ارد شوتی تیمین آگر کجیه ینج حسکه زرگان دربیسیه با آلیکاریا شینین هرمه جسدی حشت شوات کبارگهین دولتا ترکیه پیخستیه کنترل کرن ولاتیه کی باجار زرگانی گوت کو آگر نخوزایی پیکت کومی چته بسر ترکی و گریدای ایگو دکوین روژ آوای زرگانی سر ابو راسین زرگانی لوی دا آگر پیخستن و آگر وردهات اگر نه خوازایی پیکت نه نورمال یعنی اگر همزان وید کوش در راستی وید کوش تراکتوری وید کوش لی اگر وان به دستی خواه خست ایگ نشان دوان اگر وی خست لانو سی جاری دنجی لبرچه عوی ما هر اگر و دمری دهاتن 200 متری دهاتن آلیه ویالی و دیسی پیدا لگوری تخمینین دست پیکه نیزی 20 دونم گنم و 10 دونم جه شوتینه اف دیمنین گرین زوین گندوار باجار زرگانیه ددمین داویده مجاره وگره کچبرین سریکانیه در کتیا پیش نیزی 7,000 کسین جه سریکانیه لبندا وگره لجهوارین خونه هری داوی هات راگهاندن که جبو وگرنا ریین وگره کمیته ایک پسپور دست براکرنا ماینان دکه با آرمانجا دابین کرنا مرجن گنجاو بو وگرا کوچبران تیمین پوچ کرنا ماینان لدردورا باجار سریکانیه و لسر رینوی دست براکرنا ماینان کر اندام تیما سروکاتی مصطفی عبد راگهاند جبورا کرنا ماینان کمیته که پسپور هاتیه آوا کرن. عبد دیار کر کو اف کمیته جهیزن اولکاریا هندورین این باجار سریکانیه و فرقه شیستی ارتش پیکتی. ته پایین کد انجام پیواجوی را کرنا ماینان ده ریا اوله لپیش وگرا کوچبران وبه. جعالی خواه کمیته کوچبرین سریکانیه تکز کر کوان به هماهنگیا دیگل شانده سروکاتی لیسته مالباتان جبو وگره آماده کرنه. کمیته کوچبران دا خویا کرن که وگر به گارانتی و مرجن اوله نپیکانه. نخاسم دیگل ویرانیا برفره آل باجر جدما کنترول کرناوی جعالی ارتشا ترکو کومین گریدایی ویوه. لور پرانیا مالان راستی تالانی و رامبونی هاتن کودری و پنجره هاتن دزین و گلک مال جی هاتن روخاندن و شوتاندن. مالین کو ساغلم مانجی کسین جدر وی باجر لی دمینن و جدر ناکوین. پشتی 7 سالانج کوچبریه چاوین خلکن سریکانیه لوگرا لجهو وارین خونه و جنوبه بدست خستنا مال و ملکن خواه. روژا 21 نیسانا بوری جوینک لباجار حسک پیکهات تیده پارزگار حسک نوردین احمد سرکرده دهیزن اولکاریا هندورین ده سیامند علی نونرین تیما سروکاتی و کمیته کچبرین سریکانیه بشدار بون. ده جوینه ده مکانیزماین و گرا خلکن سریکانیه با جهو وارین خواه هاتن نقاش کرن. لگوری دانیان جمارا کوچبرین سریکانیه در دورا 7,000 کسه جوان نیزی 33,000 لکامپان دمینن و روشاوان پر خرابه. لهمبری تکچونا روشا جیانی لگندوارین حسکه خوپیشاندان تین لدارخستن. لگنده بریج یک ریدای باجاروک عریشای باشور باجار حسکه بدهان کس خوپیشاندانک لدارخستن. خوپیشاندران بانگا باشکرنا روشا جیانی و خدمتگزاریه دابینکرنا درفتین کار و ریگرتنا لبرگندلیت کرن.
هروها لگونده دی ایبل یه گوندواری حسکه جی لدیجی تکچونا روشا جیانی و بلندبونا نرخین کلوپلان خو پیشاندانک هات لدارخستن. خو پیشاندانان بانگا پیکانینا پیدوین بنگهین ین خلکه کرن. جبر تکچونا روشا جیانی خدمتگزاری بلندبونا بوهایا سوتمنی و کلوپلین بنگهین لگلک دورین پاریزگاه حسکه برتکین گل زیده دبن. هفته یا بوریجی وکی برتک لدیجی کمبونا سوتمنیه و بلندبونا بوهایاوی خلک گنده شلالا یریا هولی ری ندا و گوهستنا سوتمنیان جهرمی. فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی دهل ایتالیایی به وزارت کارین در و وزارت پاراستنی را هفدیتن کرد. ایروژی عبدی گهشت فرانسای وزیر کارین در و جان باروت و رایدارین دن را جویا درباره هفدیتن عبدی ده هنداخویانی کی فرمی نهات یداین. پشتی تکلیین خوین لفرانسای تپین کو عبدی بچه هولاندا و بلژیکای و الورژی جوینان به همان رنگیل دار بخه. عبدی پلان دکه دیگر رایدارین وزارتین کارین در و پاراستنین ولاتین کوی سردان وان بکه بجوه. هات راگهاندن کو رجاوا ریز هفدیتن مظلوم عبدی پیکانین و انتگره کرنا پیمانا 29 چلیه و هفریزیال لسوریه. جوینا لجنیا و لکاریا نتوایی ایرو هات لدار خستن. پشتی جوینا کونیزی 2 ساعتان دوم کر داخویانی که داین و تیده بحثا پیواجوین لروشلاتا ناوین و جیهانی هات کرن. لجنه اولکاریان تویی دبن سروکاتیا سروکوما رجب طیب اردوغان ده جویا اشتی جوینا گونیزی 2 ساعتان دوم کر داخویانی که نویسکی هات داین و تیده بحثا پیامان و پیواجوین لروشلاتا ناوین و جیهانی هات کرن. هات دیار کرن گود جوین دلگل هف کرنادنا برا سوریه و دولتین یگوین امریکای ده پیواجویا ترکیا به ترور و گشدان گردونی و هرمی هات نرخاندن. ده داخویانی ده هات دیار کرن گود ترکیه بارکا خوکی ولاتی گرانتور ده دستور نده گو پیواجویا آشتیه روشلاتا ناوین خراب به و گود مدجوین ده خباتا خوش بو گیشتنا ارمانجی ترکیا به ترور و هرما به ترور نقاش کر وینا بهیز آش بو ریزگار کرنا گلیمه و جیران مجباری گران ای تروری هات پشتراست کرن. ده بردوامی داخویانی ده کیف خوشیال سر هف کرنادنا برا ایران و دولتین یگوین امریکا هات دیار کرن و افتشت هات گوتن دوی اف پیواجو نی آستنگه کرن. ترکیه ده تفکاری خویا چالاک ده هولدانیش بو دابین کرنا آشتیه و آرامی آماین ده یال هرمه ده بردوام بکه. هروها و پشتگیری آمیاش بو خود کرنایک بونا سوریه بردوام بکه. اجبلی وی نامیا بهیز آش بو بردوام کرنا هفکاری استراتیجیک آگود هرواری ده به عراق راحاتی آوا کرن به حکومتانو یا عراق رجی هات پشتراس کرن. هروها بالکشاندن لسر شر لبنانی و غزایه و هات گوتن کریارین تندر ای ریوبریا اسرائیلی لغزای دوام دکه و اف یک سروریا آخا لبنانی هدف دگره. باندوره کنینی لسر هولدانین آوا کرنا آشتی و آرامیا لحرم دکه. جواکا ناو نتوایی بیدنگه و نرخین مرووی و حقوقا ناو نتوایی پاشگوه دکه. ده همان دمیده دوی روسیا اوکراینای جبو آشتیه که عادل و مایده. دزوترین دمانده گاوان باویجن. ده چارچوبه جوینان ده ایرو لجنه ریوبریا ناوندی دم پارتیه لناوندا پارتیه جویا. بردفکا پارتیا دمی آیشه گل دوگان گوت دوی آرمان جنمین سرکه او به کو قانونا چارچوبه دمها تیرمه ده بکوروژوه و رزیکنامه این پیویست ورن درخستن. ام دوی مجاره ده ببریارن. جالیه کی دن و آیشه گل دوگان راگهاند کوی پارتیا وان 20 ایلون کنگره خوابک بینه. ایرو کمیته ریوبریا ناوندی دم پارتی لناوندا پارتی خو جویا بردفکا دم پارتی عایشه گل دوغان تکلداری ناوروکا جوین داخویانی یک دا هاتا راگهاندن کو د جوینا کمیته ریوبریا ناوندی ده کو د بن سروکاتیا هف سروکن دم پارتی ده پیک هات پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک به برفرهی هات نرخاندن. عایشه گل دوغان آماده کارین قانون که دمکی لپارلمانتویا ترکیه جبو پیواجویا که آشتیا ماینده به بوک مجاره هری لزگین بناف کرد. د داخویانی خو ده
دوغان بحثا رزقنامه درباره بریارین دادگاه مافی مروان اوروپایی جی کر وی تکس کر کو اف پیواجو بر پرسیاریا هفپارا همو اکتورین سیاسیه نه تنه پارتیک او بانگ لپارلمانتوی کر کو بر پرسیاریا خویا دیروکی بجه بینن. د داخویانی خود آیشه گل دوغان تکس کر کو جبو بری و برنا پیواجوی دوی شرط و مرجن عبدالله اوی جلان ورن باشتر کرن. ده همان دمیده بردف که دم پارتی راگهاند کو وکه دم پارتی او آماده کارین خوین کنگره دومینن او ده 20 ایلون ده کنگره خوال در بخن. د داویه آخافتنا خوده آیشه گل دوغان بالکشان سر پیشکتنین لروشلادا ناوین او دیار کر کو دوی شرو پفچونین لحرمی بداوی ببن. آیشه گل دوغان دست نشان کر کو روشلادا ناوین حوجه دموکراتیک بونیه او بانگا آشتیا میکر لعالیه کیدن جوینا کمیته اولکاریان نتویه ترکیه دبن سروکاتی سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده تل دارخستن هات را گاندن کو یک جه روژوین سرکه پیواجوه آشتی او گاوین کو دوی چارچوه ده ورن آویتن. پلانسازی دیکنج بو روژین پیشی آمده پیمانا 14 خالی یا دناور امریکا و ایران ده دو هجالی سروک امریکای دونالد ترامپ و سروکومار ایرانی مسعود پزشکیان و هات امضا کرن. ام بهافره لناوروکا خالین پیمانه تماشا بکن. اف دیمنین هون دبینن امضا کرنا پیمانا لهفکرنه یادناور امریکا و ایرانی ده. مسعود پزشکیان لإيراني و دونالد ترامپ لفرانسای پیمان امضا کرن. ده ایواری سروک امریکای دونالد ترامپ و سروکومار ایرانی مسعود پزشکیان جدور و متنا پیمانا بداوی آنینا شری لروجلاتا ناوین امضا کرن. رشنویسا پیمانا لهفکرین یادناور امریکا و ایرانی ده هات بلاف کرن. کومارا اسلامیه ایرانی دولتی نکبوین امریکای لگل هوالبندین خو با آوای کیلز لهمو انیان دناف ده لبنان جی شرطی راوستاندن. ایران و امریکا سوز ددن کو رزیل سروری و یک پارچه آخا هف بگرن. پشتی امضا کرینا و پیمانی امریکا و دورپیچا دریایی راکه. هری درنگ دناف سی روزان ده چون و هاتنا دریایی و گرین آستابری. به امضا کرینا و بلگه را ایران و اجبوکو چون و هاتنا کشتی بازرگانیه یادناف برا داوا بسرای و دریای عمانی ده ماین عراقه و حتی سی روزان روش فگره و کبری. امریکا و لگل شریکین خوین هریمی پلانکه برفره جبو جنوب آوا کرنا ایرانی آماده بکه و هریکیم 300 میلیارد دلاری جبو وی دابین بکه. امریکا سوز ده کل گوری سالنامه که کودی ده پیمانا داویده لسر لهفوره کرن همو جزایان لسر ایرانی راکه. ایران دوجارت کزدکه که تجاری و چک نوکلری چینکه. پاشروژا ستوکن یورانیوما دولمند کری یا لبردست ایرانی جی و دبنچاف دریه آژانس انرژی آتومی یا نافنتوایی ده به مکانیزمه که بیچاره سر کرن. ایران و امریکای لحف کرنه که حتی امضا کرنا پیمانا داوی روشاهی بپاریزن. پشتی امضا کرنه امریکا سوز ده که وی ری بده و گوهرتنا پترولا خاف همو حساب بانک سیگورتاین ایرانی. امریکا سوز ده کل گوری به پیشوچونا دان استاندنان سامان و پرین ایرانیین هاتنه بلوک کرن سربس برده و به تمامیج ایرانی را بشینه. ایران و امریکای لسر آوا کرنا مکانیزمه که چافدیریا بجه کرنا پیمانا داوی و پیبندبونا آلیان آل سر سوزن خوبکه لحف کریه. پشتی امضا کرنه و به تایبتی پشگیریا لسر بجه آنینا خالین 4 5 10 و 11 و ستاندنا گارانتیین لسر وان ایران و امریکا دیتنی لسر خالین دن دست بدان و ستاندنین پیمانا داوی بکن. پیمانا داوی دی برای بریاره که مجبوری یا کنفرانس اولهی یا نتوین یکبوی وره پجراندن. دی چارچوویا مطابقات ده و ایران و دولت یکبوین امریکای هری درنگ دناوا 6 روژی ده دانوستاندنان بکن. کو پیمانه که داوی آماده بکن. هاتا راگهاندن کو افدم به بریاره هفبار آلیان دیکاره بدریش کرن. پشتی دمکه جه بندواری و دانوستاندنان پیمانا دنابرا ایران و امریکای ده جه هر دو آلیان و هات امضا کرن. ده دما امضا کرنا پیمان جه هلا سروکین امریکا و ایرانی و گلو برتکین جیهانی درباره وی ده چنه که ام بهفره روشا امضا کرنا وی پیمانه ببینن. ایران و دولتین یکبویین امریکای پشتی چند هفته هنجدان و ستندنان گهیشتن ریکفتنه که دست پیکه. سروک امریکای دونالد ترامپ د برسوا رخنگرین امضا کرنا پیمانا ایران ده لسر تورا جواکیا تروس سوشیال نویسک بلاف کر و وها گوت.
اف احمقن کو دفکرن کو از لهمبری ایرانی تیرا خوهشک نبومه ددمه ده کو بازار بورسای نو گهشت آستا بلند آری کوری و بهایم پترول داد کهون آن چاونبارن آن مروفن خرابن آن جی احمقن ورن ام امریکای دیسا مزن بکن. سروک فرانسای ایمانویل ماکرون ویدیویک وشاند دما کو ترامپ برنامه دنابرا تهران و واشنطن ده امضا دکر و وها نویساند. اف پیمان ریل بر آشتیه که ماینده ودیکه او دی ری بده وکر ناتنگاوا هرمزی. اف گاوه که گرینگه دریچا راز ده جبو همولاتین ما کو دی دمه که نزیک ده بوهاین انرژی کم بکه. پشتی کو سروک امریکای دونالد ترامپ امضاکرنا پیمان 14 خالی راگهاند، سروک ایران مسعود پزشکیان امضاکرنا پیمان جهیل آخوجی اشکره کر. دزگهن چاپمنی ین ایران و نهکی پزشکیان وشاندن کو پیمانا به امریکای را امضا دکه. تکلداری و مجاره سروک وزیر پاکستان محمد شهباز شریف وکی ناوینکار دناورا ایران و امریکای دجی پیمان امضا کر کو اف پیمان بناو برنامه آشتیه یا اسلام آباد تیزانین. هر وها دوه بردف که وزارتا کارن در و یا ایران اسماعیل بقایی بحثا ماتریال نوکلری ین ایران کر و وها آخوی. مجی دستپیک و گوتیا کو ماتریال نوکلری ین دولمندکری دهجدر و ایران نین و گوهستن. سوکرنا ماتریال دولمندکری نه و بجارکه کنویه. لی او نها وکی و بجرکه که هاتیه دست نشان کرن دا کوریل بر و بجرکن دن بگره و بجرکه کشبو من نای قبول کرن و گوهستنا ماتریال نوکلری ین دولمندکری بو در و ایوالیته. ده همان دمیده جیگر سروک امریکای جی دی وانس جی کانالا سی بی ان نیوز یرا گوت کو یک جخالین بهیز این سرکه ین بیرنامه تگشتنه یا به ایرانی را اوه کو او لسر رفتاران دسکنه نل سر گوتنو داخویانیان. جیگر سروک امریکای جی دی وانس و حال زیده کر. گلو افره بره نو دی با آوائه که جدا بگل را تف بگرن. ام بگومان وی که هیوی دکن. هکه نو سابه ام دکارن لگوری پرفورمانس آوان آنها دادبریه بکن. جبر ویه که از دبیجن تشتی ارینی یه وی بیرنامه تیگ هشتنی اوه کونه لسر گوتنانه لیل سر تفگرین وانه. پشتی و بونا بازار جیهان بوهایا پترول داکت. پشتی امضاکرنا پیمانا بداویانی ناشر لروشلاتا ناوین آدنابرا دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان ده اف داکتن پیکات. بوهایا پترولا برنت جسدی 1.12 داکت و هر برمیلک گهشت هفته و 8.66 دلاری. درباره لهفکرنا ایران و امریکا بهای پترول داکت پشتی کو امریکا و ایران پیمانک دمکی امضا کرن بهای پترول دسپیکا بازرگانی داکتن بر همین پیش روزی پترولا برند 8.9 آنجیج صدی 1.12 داکتن و گهشت 7.8.66 دلار جبو هر برمیلکی هر وها بهای پترولا سویک تکساس امریکی جی برجه صدی 1.26 داکت و برمیلاوی به 75.82 دلاران تیکرین و فروتن لالیه کی دنجی آژانس ناونتوایی انرژی پیشبینی دیکه کو چارەسەریە که ماینده جبو شر دی به سدما زیده بونه که بر بچاو پترولی لبازاران لگوری راپورا هری نویا آژانسی تی چاوری کرن کو خستنا پترولی یا لبازار جیهانی د سال 2026 ده بقاسی 3.9 میلیون برمیلان دروژه که ده کم ببه او دا که و 102.4 میلیون برمیلان پیمانا 14 خالی هیامه که دانوستندنین 6 روژی دست نشان دکه که دوی هیامه ده ایران دیره بده در باسبون آزاد ده تنگا و هرمزیره کوریه که گرینگ آوا گوهستنا پترول و گازیه پیمان دست نشان دکه که ترافیکا دناف تنگا ویره دی دناف 30 روژان ده وگره کپاسیته خویا تواهی پیمانا پیشین چند مجارین دجوارتر جی دحوینه وکی برنامه نوکلیری ایرانی جبو قناغین پاشین پاش دخه و جه امریکا و هفکارین وید خوازه که پلانه که 300 میلیارد دلاری جبو فینانس کرنا و جینا آبوریا ایرانی پیش بخن. ریوبر گشتی اجانسا انرژی اتمی یا ناونتوایی راگهاند که بشداری دانوستاندن ایران امریکا ین لسویسرای ببن. دولتا سویسرای جی دیار کرد که شانده ایرانی امریکی و ناوبینکارین دن و سبج بو دانوستاندنان دست پیکه بجون. جبو امزکرنا مازووانیا جوینا فرمیا ایران و امریکای هنک سازی ناونتوایی و بجدار ببن. ریوبر گشتی آژانس انرژی اتمی یا ناونتوایی رافائیل غروسی راگهاند
کو آژانس و بجاری دانوستندنین ایرانی امریکایی ین لسویسری ببه. رافائیل غروسی گوت کو او د نقاشن تکلداری بجهانینا پیمانا داویه د نافبره هر دو ولاتان ده آماده ببه. غروسی بحثا جوینه کوش بو روژائینی لسویسری هاتیه پلان کرن کر او ها گوت. آژانس و د نافدانو سندنان ده آماده به او آماده کو د چارچوبه مکانیزمین تکنیکی او چافدری ده رولا خو بلیزه. دولتا سویسرا جی اشکره کر کو شاندین ایرانی او امریکی او نافبینکار د سبیج بو دانو سندنین دسپیکی بجوین. سویسرا کو مازوانیا جوینا فرمیا شاندین ایرانی و امریکی دیکه د داخویانیه که ده آماده کاریم بو یری راگهاند. سویسرا د داخویانیه ده اب آگاهی دان. پلانا نها او کو ایران و امریکا بنابنکاری قطر و پاکستانی سبل بورکستاکی جبو دانوستندین دسپیکی لسر بجهانی ناوی پیمانا تیگهشتینی بجوین. لگوری آگاهیان هاتن و شاندنجی اف جوینا بلند وکی گاوا یکم آپراتیکی پشتی امزکرنا پیمانا لحف کرنه یادناف برا ایرانی و امریکایی ده تی حسباندن. تی پاین کو لسر مکانیزمین بجهانین و چارچووین چاودیری آوی پیمانی وره سکناندن. لگوری راپورین داوی انسازین مافین مروان وکی هنگاوا و تورا مافین مروان کردستانی بلا زخت و تندین لروشلاتی کردستان و ایرانی به نافبر دوام دیگه. دستلاتا ایرانی تنی دی چند روزان ده دو کس بدار وکریه جزای دار وکرینی لجوانه کی بریه 7 جن بریندار کریه و 9 کس شی بنچاف کریه. رژه داروکرینه لی ایران و روژلات کردستانی زیده بویه. ریخستنا مافی مروان آهنگاوی را گهاند. گو دسلادا ایرانی دو گرتیب داروکر او ها گوت. دی 14 حزیران 1026 ده جزایب داروکرینه لی گرتیه بناوی حسین کسانی و عارف براهو هاد برین. لگوری ریخستنا مافی مروان آهنگاوی حسین کسانی دی 14 حزیرانی ده و عارف براهو دی 17 حزیران 1026 ده هاد بدار وکرین. ناوندا مافین مروان ایرانی براپور که راگهاندن گو جوانه که جزایب داروکرینی لحاتیه برین و دراپورا خوده وها آنی زمان. جوانی بناوی میساخ رحمت زاده 18 سالی جزای داروکرینی لحات برین به تهمتا کومبوناش بو تکاندنا اولهیا ولاد و پروپوگندایا لدجی دولته و اندامتیا دو کومن مخالفت دهات گرتن. هروها جزای پرایی بحیثد میلیونی و لسر جوانی 18 سالی هات سپاندن. لروجهلات کردستانی جی 3 ولاتین کرد هاتن بنچاف کرن. تورا مافی مروان کردستانی دراپورا خودوها اشکره کر. مصطفى پیروتی یه 51 سالی گو خلک پیران شاریه و المهابات دجی. جعالی هیزن وزارت اطلاعات ایرانی و بی فرمانا دادور هاتن بنچاف کرن. علی شکری جی گوش آلین هیزی وزارت اطلاعات ایرانی و لباجار بوکانی به فرمانا دادور هاتن بنچاف کرن. هروها آشکان ابی خوشی لجهه کار خول باجار سیقزی به فرمانا دادور جعالین هیزی وزارت اطلاعات و هاتن بنچاف کرن وانبر بجهه کین دیار و برن. مال پرا دنگی بنچاف کرنه کرد و ایرانی جی ایرو راگهاندن گو هیز ایرانی بسر چالاکیه که نرازی بونه یا نشتیجه هنگوندکی لسر سینور پارزگاها کرمانی دهات گرتن. ده انجامی ده هریکیم 7 جنین بلوچ بریندار بونه و 6 ولاتین بلوچ هاتن بنچاف کرن. ده سهلاتا ایرانی بدارو کیران ایریشی سر جنین چالاک وان کرن و وان اشکنجه کرن. باشور لبنان دیسا بویا ناوند آلوزیین سیاسی و لشگری به تایبتی پشتی پیمانانو یا نافبرا ایران و امریکای ده. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو راگهاند که هیزن ویج باشور لبنان و ناکشن. لگوری راپورین مدیایی اسرائیل سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ده داخویانی که ده وها گوتیا. حتی که پیدوین اولهیین اسرائیل حوجه بکن ام جباشور لبنان و ناکشن. حتی که السروک وزیر اسرائیل بم ایران ویچکا نوکلری نگره. نتانیاهو دازانین که پفچون هینا بداوی نبویه بوستیا اسرائیل بنرخاندنکی آرام و پاراستنکی دومدارا برجواندین اولهیه هیا. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پشتی امزکرنا پیمان یادنا برا طهران و امریکای ده گرینگیه به دوماندنا تکلین استراتژیک به دولت یکبوین امریکای را دبینه.
جبر جهه خوی اردنیگاری و برجواندین تفلهفین به ایران و امریکای را شیروکارین سیاسی باور دکن که عراق دی دناوا وان ولاتان دبا که حریزده به پیمان دی باندور ببه. شیروکارên siyasî li ser peymana di navbera Washington û Tehranê de û bandora wê ya li ser pêşeroja Iraqê her wiha pêşeroja têkiliyên di navbera Amerîka û Îranê de diaxivin. Mihemed Salah derbarê vê lihevkirinê de dibêje ناکۆکیên di navbera Îran û Amerîkayê de ne tenê di navbera sînorên her du welatan de maye. Lê belavî welatên herêmê jî bûye ku ji hêla aborî, siyasî û ewlehiyê ve ziyan dîtine. Mihemed Salah her wiha anî ziman ku her têgihiştineke çavrêkirî dê tengezariyên herêmî sivik bike û aramiyê vegerîne rêyên avê yên girîng û wiha axivî. Rêyên hinardekirina petrolê û bazirganiya navnetewî dê aboriya herêmê bi tevahî vejînin û rê li ber aramkirina pirzgirêkên din ên tevlihev ên weke Libnan û aliyên din ên pevçûnê veke. Mihemed Salah li ser pirsa komên çekdar ên li Iraqê û banga Amerîkayê ji bo sînordarkirina çekan di destê dewletê de wiha got. Meseleya komên çekdar yek ji mijarên herî hestiyar e. Amerîka bi salan e bang dike ku çekdar di destê dewletê de sînordar bike. Lê nêzîkbûna Amerîka û Îranê dibe ku rageşiyê sivik bike. Bi taybetî niha ku ev hêz bûne beşek ji parlamento û saziyên fermî. Vê yekê cudakirina di navbera aliyên siyasî û ewlehiyê de dijwartir kiriye û pêdiviya wê bi çareseriyekê hiyereşîk û hevseng heye. Her wiha şîrovekarê siyasî Eser Şara got ku Iraq zêdeyê du deh salan e qada sereke ya diyarkirina berjewendiyên Amerîka û Îranê ye. Eser Şara dibêje Parlamana nû nayê wateya li hevhatineke berfireh. Lê belê hewildanek ji bo birêvebirina nakokiyan û kêmkirina matirsiya wan e. Ji ber ku Washington dixwaze lêçûna çavkaniyan lê rojhilata navîn kêm bike. û Tehran jî dixwaze fişar û dorpêçên aborî sivik bike. Di heman demê de Eser Şara got ku Iraq dê bibe pêşenga deverên ku ji peymanê bandor bûne. Eser Şara tekez kir ku ew raya ku peymana Amerîka Îranê dê serdestiya komên alîgirên Îranê li Iraqê bi dawî bike nerast e. Ji ber ku ev hêz niha xwedî pozisyonên parlemanî û gelerî ne û bûne beşek ji pergala siyasî. Ji aliyekî din ve şîrovekarê siyasî Casem Xerbî li ser bandora rêkeftina Amerîka Îranê ya li ser Iraqê û her wiha vejandina Iraqê ji gelek aliyan ve ji medyaya Iraqê re ev anî ziman. Îmzekirina peymana di navbera Amerîka û Îranê de ji bo bidawîkirina aloziya serbazî dê çend destkeftiyên girîng ji bo Iraqê bixware bîne. Weke bihêzkirina rola saziyên fermî yên dewletê û dorbûna ji karvedana polarizîsyona herêmî û gelek destkeftiyên din. Ji bo parastina şerîketên petrolê tê daxwazkirin ku pergalên parastinê yên dijmûşek û dijdironan li Herêma Başûrê Kurdistanê bên danîn û komên çekdar li Iraqê jî bêne bêçekkirin. Later in 2020 and beyond. Lêkolînerê bilind ê Enstitûya New Linus û berdevkê berê yê koalîsyonê Miles Kajens ragihand ku Amerîkayê ji bo dabînkirina teknolojiya dijdiron a ji bo Iraq û Herêma Başûrê Kurdistanê derfeteke darayî amade kiriye. Kajens balkişan ser hatina nûnerê taybet ê serokê Amerîkayê karûbarên Iraq û Sûriyê Tom Barak û alîkarê leşkeriyê Amerîkayê ji bo Iraqê û Başûrê Kurdistanê got. Wî rayedarên Washingtonê dan ku pergalên parastinê yên dijî mûşek û dijî dron bidin Herêma Başûrê Kurdistanê. Tevî agirbesa di navbera Washington û Tehranê de jî niha êrişên dronan ên li ser şirîketên Amerîka û xelkên Başûrê Kurdistanê didomin. Kajens anî ziman ku gelek girîng e ku barak vê peymanê bibe Washingtonê da ku ji bo teknolojiya dijdiron a li Herêma Başûrê Kurdistanê pêdivî û budce werin dabînkirin. Ji bo parastina şirîketên petrolê yên li Herêma Başûrê Kurdistanê, Kajens agahiyên nû eşkere kirin û diyar kir ku Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê ji bo rahênana hêzên ewlehiyê yên Iraqê û Herêma Başûrê Kurdistanê yên li ser têkoşîna li dijî dronan projeyek darayî daye destpêkirin û got. Di vê serkirdeyên Bexdayê komên çekdar kontrol bikin. Em naxwazin tê êrişên bi dronan hebin. Heke em neçar bimînin ku tenê xwe biparêzin em ê têk biçin. Kajens diyar jî kir ku divê ew kom werin bêçekirin û heke dron ber bi binesaziya petrolê ve ya li Herêma Başûrê Kurdistanê ve bişînin, pêwîst e hêzên ewlehî yên Iraqê bi hemû hêza xwe bersiv bidin wan. Miles Kajens ku wekî pisporekî bilind li Enstitûya New Linsê dixebite, di wê baweriyê de ye ku di vê qonaqê de tenê alîkariya darayî têrê nake. Li gorî Kajens,
دوی امریکا بریا ارتش خو پرگالین پاراستنی ین چالاک بدن حریم باشور کردستانی دا کو قادن پترول و آرامی آبوری والید ورن پاراستن روژا 16 و مهیده نونر تایبت سروکی امریکایی کاروبارین عراق و سوریه تومبارک سردان عراق و حریم باشور کردستانی کرد. تومبارک دیگر رایدارین هولیر و بغدای آواکرنا پیشروجه که به ترور نیرین و پلانا نویا حکومت عراقی لسر بیچکرنا تواهی و هلوشاندن حمو کوم و آواهین چکدار این لدر وی کنترول دولتی و چند مجارین دن گوتو بیش کرن آرمان جخوا اواکو چک دست دولت دورن سینوردار کرن و سرواری تواهی ور خورد کرن. زیده 2 سالن لسر هلبجارتنین مجلسا پارێزگەها کەرکووکی re derbas dibin lê heta niha arîşeyên aliyên siyasî nehatine çareserkirin û boykota 2 endamên pedekê di meclisa parêzgehê de dewam dike. 2 سال و 6 ماه di ser hilbijartinên meclisa parêzgeha Kerkûkê re derbas dibin lê heta niha arîşeyên wê meclisî nehatine çareserkirin. زیده سال و نیوکیه نه اندامین مجلس پارێزگەها Kerkûkê li Bexdayê hevpeymanek ava kiriye. 7 endaman jî karê wê meclisê boykot kirine. Niha tenê boykota 2 endamên pedekê dewam dike. Serokê Koma Pedekê ji nûçetî vî re got ku boykota rêveberî û civînan kiriye lê xizmetkirina welatiyan berdewam e. فوقعادەمان لەگەڵ هەموو لیستەکانی نێو ئەنجومەنی پارێزگا هەیە بە عەرەب و بە کورد و بە تورکمانەوە بەڵام وەکو ئەوەی کە بەشداری لە دانشتەکان بەشداریمان لە دانشتەکان نەکردووە بەڵام التزاممان بە تەواوی ئەو ئەرکانەی خۆمانەوە تا ئەو شوێنەی ممکن بێ هەیە. Hevpeymaniya Kerkûkê hêz û rûmeta me ye li navbera yenekê û tevgera Babilyonê de hatiye avakirin bi rêvebirina Kerkûkê dike. Endamekî yenekê li meclisa parêzgeha Kerkûkê ji nûçetî vî re eşkere kir ku ew postên ji bo pedekê hatibûn destnîşankirin ji bo kesên din hatine dan û ji ber tevlîbûna pedekê de bi rêvebirina wî bajarî de tenê yek serokkomîte ji wan dê were dan. ئەوەی کە هەیە لە ئێستاە تەنها ساڵێک و 6 مانگمان ماوە لەم ساڵی و 6 مانگە هیچ پۆستێک نەماوە بۆ برادەرانی کە لە ئێستا لە دەرەوەی پرۆسەکەن چونکە ئەوەی کە ماوە ئەوەی کە ماوە لە ئێستاە تەنها 2 لیجنە ئەو 2 لیژنەیەکی هەتا ئێستا من ئەی بەڕێوەیە بم و لیجنێکشی لای کاک عەبدوڵڵایە ڕئیسی لیجنەی زراعە. Niha posta parêzgeha Kerkûkê di destê pêkhateyê Türkmena de ye. Biryara di meha Nîsana sala bê de ev post ji pêkhateyên Ereb re were dan. Ava sar yan ava germ. Kîjan ji bo tenduristiyê baştir e. Ava sar germahiya laş kêm dike. Enerjiyê dide û piştî werzîşê laş zû hîdrat dike. Ava germ sîstema dahandinê çalak dike pêşî li qebizbûnê digre û riyê nefesê vedike. Bi spor dibêjin her du jî feydeyên xwe hene lê ya herî girîng têrbûna laş bi avê ye. Yani pêwîst e rojane mirov ji 2 heta 3 lître av vexwe. Pir kes dipirsin ji bo tendurustiya mirovan gelo ava sar baştir e an ava germ. Li gorî pisporan ava sar herî zêde ji bo hidratasyonê û kêmkirina germahiya laş tê pişinyar kirin. Bi taybetî di dema werzîşê an hawaya germ de. Lê hinek lêkolînên vê dawiyê nîşan didin ku ava sar dikare ziwabûnê kêm bike û laş zûtir vegerîne rewşa asayî. Di heman demê de ava germ feydeyên girîng ji bo pergala dihandinê heye. Pispor dibêjin vexarina ava germ bi taybetî serê sibehê dikare vegera roviyan baştir bike û xetera qebizbûnê kêm bike. Herwiha ava germ ji bo êşaqirikê, qerebalixiya pûzê û nexaşiyên rêya nefesê jî sûdmend tê hesibandin. Ji ber ku bihara wê riyên pûz vekirî dihêle û hişkbûnê kêm dike. Di encamê de pisporan balkişandine ku ne germahiya avê lê hîdratmayîn ya berdewam girîngtir e. Ava sar ji bo sermahiya laş û enerjiyê baş e. Ava germ jî ji bo dihandin û rihetiya laş feydeyên xwe hene. Bi gelemperî pêwîstiya mirovan rojane bi 2 û 3 litreyan av heye. Bînerên
هێژا بە ڤیاواییم گەشتن داویان و چەین خوا حتا بولتەنێکی دن بمین دناوا خێر و خەشیێدا.